د تراو او دل منزنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما د تراو او دل منزنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما تاکہ زپلے مانو ناراتا زغند شے دخدای دلو یادگیرنو آواز غند شے سینہ گلزار شی لالزار شی باغی چغند شی دخ کلو ما خامنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما د تراو او دل منزنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما جنت جنت سے نندارے شی آوازیں ولگے قرآن وینا شی وسنا شی او نہرے ولگے دفت دمینے محبت ولڈوے ولگے دپا قرآن دا آیتونو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما د تراو او دل منزنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما راشی اولاڑا شی بلہا خواہد ویشے کلا تقسیم کے دگلنو سرے غٹے ویشے گناہگارو منگ خوارو کی معافی ویشے دخوشالو او اخترنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما د تراو او دل منزنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما تم در رب العالمین یا توفای قربان منخوارو زہرو لرسر باند سہایائے قربان منائے آمن جنت آغا ٹکڑائے قربان دستر گتورا ثوابونو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما د تراو او دل منزنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما عابد شزانو ہر اخکلی مسلمان دا پارا درونو خویدو کشر مشر دلو جان دا پارا بخن غاڑی دعا گو ہر یو انسان دا پارا دلو یو امیدنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو
ندزار شما د تراو او دل منزنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما رمضان زار دا عزتنو ندزار شما او که ډیرو قدرمنو محترم اوریدونکو د رمضان په عنوان کلام وړاندې کیږي په کلم د محترم لیکوال عابد شاه دیروي او ژغ د استاد سرور غزالي مرحمت والسلام.